Guys, nonton ganta bali seorang suami sukses mana kisah nak kata satu masih antri kiring sih ada senang masih mereka sekian bali seorang satu Bali sekali atau beli guys jadi aturan beli guys seperti kedumun satu Bali sampun galas yang ngepasnya satu anak pesan jadi katur ngiring biar siang sarang-sarang. Senang kok masih KPM. Balik. Satwa Bali Ibatu Tamis. Di desa anu ada anak tiwas ngalah piana augut. Ia diastun ia tewas. Tu sing ten ia nyalanang kena wiadi nyemak gai ani tuara bener. Ia melut-melut dewe angono ngomertanin pianak ne. Di kengkene ia payu medasar aji tuyo. Matulungan teken nyamo brayo entu kerana liu anake mendalam. Kacerita jani pianakne subuh menek kelih madan idur mini. Idur mini mayus pesan buin kiul. Tu sing pesan nyak nulungin memene megarapan. Tu sing taen horai nepi anak menyampan mesain nyakan miwasan lelenan. Idur mini gegayane pragat meseh doger ngiasin dewe menekadi ma ketelun memene tu sing man nyampatang tanah ni pragat tepino. Iyo bangun tengah-tengah mara bangun iyo keliat-keliut nganti ajam makeloni. Lantas manyus mersihin dewek nih penganggon gelah nih ane bengil-bengil pragat tumpuk kango nganti memene mesahin. Nanging memene tetep masih sayang teken idur mini. Duaning iyo ngelah piana tuah auko tu sing ada tuli. Bunda pande ngubuhin idur mini nganti kle. Apa ngado idihina nasi di subane memene tua. Kecerita jani nidur mini subuh bisa megai. Nanging pegaine telah hango anggon ngitungan padewekani. Sedak dino anu lantas memene gelam dur tu sing ideang nyemak gai. Pedas lantas memene sewai-wai tu sing medap. Idur mini iya tu sing pesannya ngrunguang memene. Maro memene gelam idur mini praga tu sing jumah. Gelam memene nyungkanin ngenehang pianak ne tu sing jumah-jumah. Subuh mekelo iya gelem lantas maro gigisan. Lawan-lawanina iya mejalan. Sage tinggalina pianak ne gagah pesan. Nenteng tas tayungane kadi anak tuara kuangan apa-apa. Lantas kenal pesan memene nepukin pianak ne kanti gelem ne rasane ilang. Subuh pahak idur mini teken memene lantas memene nyapatin. Cening nur mini lakar kijo tu padewekan cening. Temuda cening adi tu sing mule-mule.
Durmini tu sing masaut kerana lak pesan dewek ningalin memene bungkuk subo bengil mau penganggu brengmen lantas ia menjengkik. Ibu nengil adi juari pongah ibu ngaukin kai pianak kai ne tu sing ngelah mimi nak kai tu sing ngelah mimi buka kekini lantas mebade dulun lantas mejalan memene nyait mejalan lantas memene nyakit hati ngenahang pemunyin pianak ne buka kekitu. Ya diapin je pianak ne memunyi kekitu memene tetap masih sayang tur nutuk pejalani. Subuh po lantas memene mekaukan lantas dong cai cening durmini nguda cening kimut caro ngelah meme bengil dongan tiang je meme malu cening mesaut lantas nih durmini sambil lango menjalan. Magedi be kailak pesan nepukin ibu kai tu sing ngelah meme buka kekini waduh sedih pesan lantas memene tu sing ngidang nanang sakit hati nih lantas pastuno pianak ne Durmini ratu betaro dado sasapuniko titiang madrebe pianak moga wasto Durmini mang dan enten jemau mau suut gitu lantas Durmini dados batu ditu lantas yo ngeling ngideh pelih teken memene dua ning subo ulung munyin memene kengkenang waliang munyine buka keketu kanti jani Durmini dadi batu gede kedo subo anak upah alpako teken meme bapo sinah lakar nepukin sengkalo meme bapo patut ne baktinin tresnain meme bapo pinaka guru rupako ritat kalo iraga mau urip digni di jagate yen tu sing ada guru rupako kedo masih meme kelawaning bapo sinah iraga duse ngado di jagate manut sekadi titiang satuane puniki mendaging fungsi pendidikan mawinan mendaging piteket-piteket sane sifatnya nih mendidik minekadi iraga dados pianak nendren dados alpako kapining meme lan bapo kerana pacang nepukin sengkalo lianan ken punika satuane puniki mendaging punika lantas tetua religius mawinan tokoh ring satuane puniki ngranjing ring tata susila utawi perbuatan taler manut sekadi titiang satuane puniki mendaging tetua kontrol sosial mawinan teh iraga presida ngicenin penampen utawi penilaian becik utawi nenten becik majang ring tokoh-tokoh ring satuane puniki minakadi ni tokoh Durmini sane medui parilaksana sane nenten becik kerana alpaka kapining memene lianan punika satuane puniki ring dhuwur mendaging makna religius mawinan memene Durmini nasi cering ide yang widiwasa mangde pianakne kena pastu utawi kutukan wantah kadia sepun kesane presida aturang titiang satu Bali ring rahina semangne mangkin sematong titiang sareng sami dumugi wenten kenah ipun ritat kali titiang aturang satu Bali sani mapitegas ibadu tangis.
Om Santi 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 Om.